Siyalibingelela namhlanje sihlana kuhlelo ngisakhumbula kasihamba nabangani bethu be-CNC abayiba bathatha ke imifanekiso emihle libonayo khona bedorobheni koBulawayo ke nxa ubona lapho ngani kule quality okukhangelekayo wazithi babangani bethu ngaba kusezimfeni emtchadweni ama-functions corporate functions emaphathini senze i-21st kaJoe ngeviki epheleyo bekumnandi abanye babesenza ke ngale kudodo hayi sabona amanyana amanzima ngale babesenzela udodo kodwa ke siyalibingelela ke nxa ufuna ke into zonke uza lapho sivakatshele la ke udodo ku-DJ ikamera ngezechisa James James bani James Ndabambi ngabona uNdabambi ngiyakubingelela James Ndabambi ihlana kungisakhumbula uthi ke msakazi ngikhumbula ke umnyaka ka 2016 ngise South Africa khona phana ke eUve bengilonga ngokwami ngilomntwana oyedwa umntwana ohlala ekhaya unkosikazi ke wasefelwa ifoni ngihamba ke kuma Nigeria yalungisa ku Rocky Street eUve ukuthi balungisele leyo phone ngase ngithuma ke umama uThailand wasebuyela wathi umtshela ukuthi ubaba uthi aphenduke kusasa ngingazi ukuthi laba abantu bobabili ingqongqongo leli selivele lalungisa selithandana ngokwami umama uqala ke ungaphathi kahle ke ekhaya ebehavior yakhe nxa sesithi siyangena ecansini sengumuntu oqandayo kimi angazi umboyo ngasangizwa kumbe wasenjani kwahlala kunjalo ngamanga ukuthi kwenziwa kuyini kwelilanga ke ngase ngicina ngizama ukuthi ngenze lokho kumcathamela ngamlandela ke ngabona ke ehamba leli ngongongo besiya kudla bewosinyama ngacatsha ngathula ngoba ngalabafana ngihamba asebenza ubalandela ngithe ngibona sokunjalo umama kwelilanga wabuya wehliswa kuyimota kwakhe umngongoko lwazongena ke ekhaya wangena endlini ngawuthatha ke umense ngathi ngavela ngafaka entameni ngathi ngitshela yonke into ngawuqumi uqoqoqo umama ke wakhala sala ngambamba ngempama wacina ke vumile ukuthi ke unetshela lo Oliver olungisa amafoni ngiyobelala laye sazi lento yangidabula ngase ngisenza kanje kucina ke sengimgwaza kodwa ke ngimbulalanga wasila okwamanje le Nigeria ke lambalekela uyadubeka egoli ngase ngabaleka ngihleli ngapha eSouth Africa ngicela ungathi indawo engikuyo yona angaqedani la ngithi ngomnye umusi ngizambuyelela yimi ke uJames Ndabambi hawu James ke kungasachinje kuphela ukhohlwe ngaye baba ufuna ukubulala ngicela izingoma ababeyithaka kakhulu ayithanda lo muntu nasi ingoma yakho the way you put it out on the floor, I wanna come and just give you my ring, I wanna give a round of applause. I like the way you wanna rule like a king. She bought a dumb bar, she phenomenal, she motivates, she elevates. She bought a dumb bar, she phenomenal, she motivates, she elevates. She bought a dumb bar, she phenomenal, she motivates, she elevates. She bought a dumb bar, she phenomenal, she motivates, she elevates. She bought a dumb bar, my girl, roll with that king, roll with that brother that can give you everything, whole thing. My girl, roll with that king, roll with that brother that make looks like a sing. My girl, let it roll with that king, roll with that brother that can give you everything, whole thing. My girl, roll with that king, 'cause every good man is a queen. What you think, whole thing? I love the way you put it on me. When you put it on for me, look good on me. You always stay ahead like the hoodie on me. Girl, you know for sure I don't go leave you lonely. Million pound girl, you a boss. I love the way that you doing your thing. You doing your thing. You don't mind paying the cost. You on your grind. You dey move like the wind. Move like the wind. The way you put it on the floor, I wanna come and just give you my ring. Give you my ring. I wanna give a round of applause. I like the way you wanna rule like a king. She bought a dumb bar. She phenomenal. She motivates. She elevates. She bought a dumb bar. She phenomenal. She motivates. She elevates. She bought a dumb bar. She phenomenal. She motivates. She elevates. She bought a dumb bar. She phenomenal. She motivates. She elevates. She bought a dumb bar. I like the way you motivate. Believe in what I do, so we cultivate. Baby, you be no delay. You ride by my side, help me operate. Nobody can hold your weight, you too much.
especially ke James. Unjani James ngasisikhathi ke wena kuyisigebenga ogwaza umama umgwazela ukuthi ke sehambe waphawulela ke baba unye ukudla ongaso kwakhe. You don't own a person baba. Chana la kuphela ukhohle ngakho. Lawo ke bhala ke yakho ngokusheshsha ize sibale. Njengosisa Phiri uthi leminyaka eyi-23 msazi kulokhulu othiwa nguGeorge simthandayo ekhaya ukhulu wajala ukusinenzela into eziningi wena ke ngile 20 ngathunywa ngumama ukuthi ngiyembona ngoba isifile grocery afuna uzoyinika umama ngamthola ke ezinathele ke ukhulu aqala udlala lami ke embamba ke amavele wangikhisa okay mase ngiphuma khona phana ngeza ngisenyana mina ngile boyfriend wami ke engimthandayo kuMethi ngiyongikhulisayo manje ke ngagcina sengivela futhi ukhulu wanika ke $10 ukhulu lo uyandithanda kakhulu wathi ngasambizi ikhulu okwamanje ngimbiza George uGeorge ngiyamthanda. I think sex with George is better than uMethi. I love uGeorge. He's older than me, 65. I'm 23 now, but I think I'm having time of my life. He manages to buy me what I want, and the evening is good in bed. Than Umethu thinks that is my grandfather, but it's actually my boyfriend. Okwamanje ke ngifuna into leke yaziwe ngumama ukuthi akwazi ukuthi ngifuna ukuthi angithathe noGeorge. I think we make a perfect couple because he's a wonderful, amazing man. So ngiyamthanda uGeorge. Thisa ngicela ungangijaji bhuti wami ngoba I love him. Yes, he's old. Age means nothing. Age means nothing because ngiyamthanda kakhulu. And I don't think there's a man like him. He's a gifted old man. Hush hush, love you George. Yemi ke usisapi. Alright. Alright. Sorry mntana. Angazi. That is a pedophile ekwenzayo le. A pedophile le sorry ukuthi angeke bless into enjalo. It's too old for you mom. Nyawazi love said love is no age. But bayalo abantwana bathi no, it's too old for you. Kulabafana abancane no uthi yena this man uyakwazi ukugcina njalo abafana abancane laba hayi ngale cansini ungani kuyabehlula. Yes, 23. Yeah, 23 le 2000 le. Le 2000 era kuthele ingoma e1 the uyathanda hayi ona 2000 sisa angifaka ifoni yakho lapha sikulaya ngeke ngidinga into angakulaya isize yakho ulawe isize yakho usazi kube yibo labo lokuze nododo labo bongani behlile ukuthi abantwana bekhala kangaka so uchalene needs some money yo ngoba imali ayithanda. I need some money. I hope we made this one.
ingoma emnandi vela kuselothwala uChico Man ingoma sithi anisamani sicheleke usisa Phiri obelieve ukuthi ke ikhehla yilo ke ngempela elile mali ungabhala ke yakho la siyayibala ngapha njengombizo Bizo Chuma wena ke ubhalo ngaphi wena ke South Africa umbizo Chuma ukolide uthi ngithanda ukubuyelela ehlelweni siluthandayo ngiyabonga mfoka baba mina ke ngathi yonkoza zwami ngisiza ngomsebenzi ekhaya ngo2012 ngazo sebenza lapha eSouth Africa ngihamba ekhaya kanye ngomnyaka ngisiyafika khona lekhaya ngisiyambona kithi ke Cholocho njalo sesakhile umama bekhuthele okwamagama ngihlale kunjalo ke ngithuma sibhalana la ngiWhatsApp yonke into manje sileyo manje uthi umama lo ubalekile ekhaya ngomnyaka 23 wabuya lapha ke eJozi so bengakwazi ukuthi eJozi ngibhizi ngibhalelana laye ngithumela imali kathi uthumela umnaka bese ya collector lapha ke goli nga discover ukuthi ke uhlala le ndoda eBraamfontein eJozi into le ngephula umoya mfoka baba ngacabanga ukuthi ke ngenzeni ngamdinga ngambona ngihamba nomngane wami sambamba umngane wami ngikhuza wathi channel ayo wakhuluma ke wangibonisa ukubana ungabulala la uza kuyejele ngathi ngibuza ukuthi ukwenzeleni wathi uyaxolisa uyengekile okwamanje lapha eSouth Africa abantu abami balonina khona lekhaya ababili ilanga lele umsakazi lakathesi ke angisela feeling umuntu omfazi amama ke baloya bangabathakathi ngamekela ukhona kulalo muntu khona apha kodwa ngibonana ngadelelwa kakhulu ngizama move on kodwa kunzima ngicela ke unchallenge izingoma imumbizo Chuma hayi gender ka Eva can do anything got to be very careful ngayo yakwenzela ke izimanga so sehambile umama akulanto ngayenza baba shala lakho nje asihambele umuntu enkosi kodwa join mama ukuthi lokuzaba ngcono but manje ngakutshela ngakulandaba mekele shit my baby bichu Shalungu my baby, oh sweetie my baby, you will always be my baby, oh sweetie mama, my love sister and the marenke, my pet when I feel like I love a thought, yeah, but mama but you wanna get caught in it, the magic so I keep on follow, the perfect and the yellow polo, yeah my love me to put the my chalet. Nakajoni satandana ngitibone metwen engidele ukubukela madali ngiyangitsanga namarenkela soka ma hot pen ngikukonda zeduze ngisisothi kubezela sengafikile la isikhaleni ngidele ukujikisa mobile stop collecting yakukhutha
baby, baby, baby. Usohlala unguma baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. You will always be my baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. Kwalisela bona vekasi baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. Usohlala unguma baby, baby, baby. My love says hlangana futhi emarenkeni ngicela ukuthi ukhothele khubusha ndebeni wenzela futhi vele sophimula dladeni ungizondisa ngamajita ngendaba yakho abantwana bamacustom bangikhulumisa bathi mina ngizemba khona kodwa angina-next yeah amehlo wakho mawabhekisekini kuba ngathi asicela savakashe ekhansini ngithi bakhabikhi baby awuthi ngiqale emanzini yeah uyangilimaza makudaleng yeah ngithi sasihlangana emarenkeni ugcoka ama-hot pan ngikusondeza eduze ngithi tsothi kubezela sengifikile la isikhaleni ngicela ukukujikisa amabhayisikop correct ngiyakukhuthaza makudaleng chesa. This is a DJ Cleo production. Oh sweetie my baby, baby, baby. Usohlala unguma baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. You will always be my baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. Kwalisela bona vekasi baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. Usohlala unguma baby, baby, baby. Ingoma ke sabe ngomnandi ingoma the City my baby, City my baby. Ngoma la ke go Bricks. Ente mbona ke uyijabulele Mbizo Chuma ugolide. Ikela sephambili ngalohlelo ngisakhumbula ke kunjena nje ke semphethe vela ku Simomo Nkomo ngaze lizwe umuntu uyajive emvana nguJoe isikhathi esiningi nxa sisebenza uyathanda ujive so umsindo lezwayo ubuvela kuye Simomo Nkomo unjani Simomo uthi ke umsakazi ngithanda ukubikelela ngosuku lwangalesihlanu lolu hlelo angilali ngaluzwanga mina ngapha kase Australia bengithandana lo muntu oyasebenza eSocheni ekhaya ngomnyaka 2007 waze wafika u2012 lemsotsha ke ebengumuntu owayengabuse kodwa ke engabuse engichaka kanjalo ngangikwazi engikwenzayo mina ngihlalela kwesikhathi eside umngane wakhe kanjalo ukuhamba kuye ngisiyakhala engilamulela kuye ke uNdaba wayegcina lala lami behind his back. He was a shoulder to cry on. Sakhoya kunjalo so uNdaba lo mbonanda wayesekholisa ukuthi ke abeloke nchaya utha enganchaya kwazi ukuthi yena uzabuya zolamula athi khamba kachana then senyamba endlini yakhe ke uNdaba kwahlala kunjalo kuthe ke sengibalekile ekhaya eSouth Africa eventually ngabaleka zozofika ngapha eAustralia esengihlala khona ngase ngibiza uNdaba wabuya mina I'm now married to uNdaba best friend yakhe uNdaba yesabe ekhaya ubona ngani uzabulawa ngutha ukhona ngapho ke utha uyadubeka uzabula usenzele imithi kodwa ehlekile sendla abantwana abathathu lo Ndaba angeke ngafanga ukukhohlwa ke iminyaka leyana iyantholisele ijaha lanxa ngangabhiyoza utha kodwa ngathola uNdaba wami engimthandayo engilala lapha ke Oz nguyibaba abantwana okunye singakudeleli kabe kwenziwe uNkulunkulu kuhleliwe ngakho kwami lo Ndaba kwahlelwa ke nguNkulunkulu ngicela ke yezingoma ke ezilandelayo uzenza sesabe uzenza sesabo baba bazayisaba yena nguthalelana ke it's about time
wathi wakhula uyilalela eBoom Shaka. People always asking me what's happening, what's going on. They try to see what's in my head. Why can't they leave me alone? Yeah. It's about time you listen to Boom Shaka. It's about time you listen to Boom. It's about time you listen to Boom Shaka. It's about time you listen to Boom Shaka. Boom Shaka, 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 Boom Boom. A boom boom boom, shaka boom shaka boom shaka boom shaka, shaka boom shaka boom shaka boom shaka, shaka boom shaka boom boom, a boom boom boom. Oh yeah, this is the top of Boom Shaka. No need to bomb it, it can do something for you. Cause tech chasing a place, I'm gonna kick the rock stop. I break it, I kick it, I hit it hard. Yeah, that's how Boom Shaka goes. Yeah, check this out. I'm a soul, the radical, the typical, the extraordinary, female, phenomenal. My weapon is my weapon, and I'm pissed like that, yeah. I'm pissed like that, yeah. I'm pissed like that, yeah. People ever told you do what we do? After something up, nothing goes to you. You got to season it, the disease with this, and let's get busy, yo, with my gifts. What you think about this level? About what? Being gone up, you can that level. You know there lies in a big yak, cause on the rhymes and I get from a carrier to the cat. When I stop in an arena, they all escape. So what's up, level? Oh yeah, the way you tell me is the way it is. Tammy, the way you tell me is the way it is. Take it. It's about time you listen to Boom Shaka. It's about time you listen to Boom. It's about time you listen to Boom Shaka. It's about time you listen to Boom Shaka. Boom Shaka, Boom Shaka, Boom Shaka, Shaka Boom Shaka, Boom Shaka, Boom Shaka, Shaka Boom Shaka, Boom Boom Boom. A boom boom boom, shaka boom shaka boom shaka boom shaka, shaka boom shaka boom shaka boom shaka, shaka boom shaka boom boom boom. A boom boom boom. Proud boy, me go the rhythm. Everybody up you love it. Them say that it's a yes, we are go by. For our sister, our brother, our mother, our father. It's a present to the people. Follow one another to the cities and nations. All across the border. Respect all youth, all console each other. This is the love message from Boom Shaka. Live on together and love one another. You listen to Boom Shaka. It's about time you listen to Boom, what Boom. again? It's about time you listen to Boom Shaka. It's about time you listen to Boom Shaka. Boom Shaka, 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 Boom Boom Boom. Rasta, Boom Boom Boom. what am I
great Leo Matosa, Labo Tembi, Wagu, Labo Theo, Danisa Junior, Kazakota Zimnanda Zaizolo. It's about time you're listening to Boom Shaka. Awuzake sichaleka Simomo Nkomo. Simomo siyabo. Siyaphambili mana mbambe vela ke ku Douglas Motsi. Douglas Motsi kwamnyaka 2001. Bengisebenza ke ebanki eGobulawayo. Njalo sengile ndawo yami lapha engihlala khona emakhandeni ngangithengile. Ngilo mfazi osemutsha silomntwana oyedwa. Decide ukuthi bana ke hayi sokusiba nzima kwele Zimbabwe. Decide lo mama ngathi ngcono ukuthengisa indlu. Sayithengisa indlu ngatshiya unkosikazi wami ehlala ngikhaya eNtumbane lo mntwana athenga itikiti ngathi ngilubhekise eNgland. Ngagada umsakazini suka eHarare Ethiopian Airlines. Ngafika ke eHeathrow Airport. Efeni kwami lapha ngangilanda ukuzovakatshela ke umnye cousin wami. Ngisithi ngafika ngene party. Sengizafika qale sokucela kuphephele. Thesehla ke airport abantu bambiza bamfaka kwenye room uthi ngilandeni. Ngasikhuluma ke statement sami uthi ngilande ngiyasebenza njalo ngihola imali engaka. Ngapha lo cousin wami embuza imbuzo. Lo cousin wami njalo ngasingajwala kakhulu. Ngangazi okuningi ngaye wakhanya siphambana. Utheke lokho ngifike kuseni ngo7 kwaze kwathi ngabo4 emini babe bebuya kimi bengitshela ke ukuthi so kumele ubuyele ugoduke ubuyele khona le kini abamvumela ingene eUK. Sazi ngaphelelwa ngakhala inyembezi mina ngithengisa indlu ngapha ngase ngirizanele emsebenzini. Yekubela kwami ke ekhaya thatha 2 days 3 days lokho ngageza ngahle eHarare. Uyazi wakuvele ungani ke ngiyaphupha ngani ngakuthi ngihlanye. Ngabuya ngafika eNtumbane lapho ohlala khona abazali bami. Ngazama uqamba amanga ukuthi hayi ngale bathe ngone passport yami asikho right. Passport yami ezibhale ukuthi ngideportiwe. Ngahlala nginjalo ngadubeka ukucina ke sengisuka ngiqhuma ngisiza kwele South Africa. Ngazohlala khona ngasebenza. Kwasenani unkosikazi wami ngangilaya ngehlukana ngacela singithatha ke umkhosi engahlala lapha eSouth Africa. Silantwana ke ababili sebekhulile. Ngiyabonga chisa eMudouglas Motsi. Ngohlelo sakhumbula ukuthi kwamnceda ungayi UK siwenza uphumelelo okukhulu eMzansi Africa. Asantshela ukuthi umfazi wamalelana. Cela ngiyezi ingoma ezilandelayo. Siningi ingoma ke osikhethileyo. Ngela sponsor ngokutholela A1 yini eka Brand Fasi. Ngithi ingoma ethu umuntu ngabantu. Thank you, my Africa. I wouldn't be what
umuntu ngabantu yiko ungazwa ke ngupro lo ukuthi umuntu ngabantu samtshela ukuthi hayi pro oba umuntu wabantu pro ukuthi hayi yena umuntu ke ozimele yedwa sengamncinga nenge kodwa kwehlula siyabonga kakhulu mana ke mbambele vela ku Fiona hamadziripi hamadziripi kunjani Fiona lapho khona lesi sikhathi uFiona uthi ngiyalibingelela ngithanda ke uhlelo mina ke ngibhala ngingapha ngase United Kingdom ekufikeni kwami ngomnyaka ka 2007 e-UK ngifike kunzima kakhulu ngoba ngihambe ngevisa ngilanda ke graduation ka-auntie ngakho ngase ngicina sengicela ke ukuhlala lapha eNgland ngihlanhla ngathola amaphepha okuhlala eNgland mina ke bengichiye ke umkami ekhaya umkami ke uthe sesele ekhaya ngenza uthosele ke sezukungezwa bese le plot ngabe Woodville 2011 umkami wagcwala yonke indawo sokuthiwa ke sechada kwamanje izihlobo zami labantu bonke abakibo kodwa ngaze kuthiwa bangakibo bekhona emchadweni wachada umchado ngathunya amapikitsha ngamangala ukuthi umuntu engumthanda ngimthumezela imali olungiselela umchado ngawo bahlalile benjalo nje ngase ngicela sensithi hayi ekela ngiyefika ekhaya ngiyabona indawo yethu ngithe ngifika ngo-2016 okokuqala ngathola ukuthi iplot lana ase ilwebizweni lakhe swale bhalisa ngale shamari yakhe ayivela abantwana bayo udlulile ke wayengumkami lo ngeminyaka 2019 kukhanya ke senzisele ngela lutho sezama ukukhuluma kodwa akasaziwa umuntu lo nomfazi lokho msazi kwandaba kakhulu ililanga soze ngafala ukhohlwa angisela lutho konke ngakusebenzelanga lo mkami ngithumela senza leli plot sele ngomakhwapheni wakhe osengumfazi wakhe wayevelela abantwana bakhe ke abantwana bami abula umuntu abayitholayo yethi kumama lo yakwazi ukuthi ubaba lo emthola wayela abantwana bakhe into lengizisa ubuhlungu la kahlezi ngoba ungela wile ebhalileyo umkami wasuwafohla umama ke wethi noyi sethethe konke songokwakhe sezelenye indoda la eplotini elingelethu into emzisa ubuhlungu umama yimi uFiona hamadziripi Fiona hamadziripi kunzima ke lokho ubaba wasala ke wasethatha kodwa lalivumelene siyaphetsheya kambe gender ka Adam la injalo besicane nga Eva yodwa egangileyo kodwa ngasenani wathi ngicela ungitshalenye izingoma uyathanda ingoma ze Talom Kids wathi ngitshale ke one of them enthemba bana ke uzayithanda wena ke lapho khona ukhanya ke ubhala ngapha eEngland sikutshale ke le ethi One Way Talom Kids nanso
Talom Kids ingoma ezimnana correct one way. Ngoba sithemba ukholisile wona Fiona Hamatsiripi bakwenzela ke ijive enzima bakulahla bakuthatha le property bakithi abantu kumele kulungisa izinto ngalama properties. Please try to make sure akhona right ama-title deeds in your own names. Lingahlali relax nje konke kuzaba right uzahamba right. Wenzela unfortunate thing into ziyabhetha. Nange ubheke nguye umphethe manje bheke Dube. Dube Mthembu Thembayo siyakubingelela Mthembu. Mina mfowethu ngikhulile kodwa ke ongakwami ngenza isiphukuphuku. Theke ngomnyaka ka 2018 wahamba ke semsebenzini khona lapha ke Johannesburg. Wayabuya ngasolela kwenza kwakhe ibehavior yakhe. Umama lo ke uthe buya ngelanga ngilele nje embhedeni lapha nxa yethu yakhumula impahla nje ukuthi kunuka isimeli ye condom. Uyawazi ukuthi ama condom. So uthe kunjalo ngambuza ukuthi lapha kuzokala ke nuka ke i-condom. Wala ke msakazi wathi akula condom enuka njalo ke vele umsebenzi wazigezela. Hayi ngathula kanjalo mfowethu. Yahlala ke le ndaba kwaze wathi ngelinye ilanga ke egeza uNkulunkulu uyandithanda ke i-handbag yakhe iphesi yakhe yawa yakhithika kwabe kusiwa ke amakhondom phakathi. Ngiyakwazi ukunuka amakhondom mina vele ngangikwazi ukuthi yilo ngempela. Thembona ngathola ke phakathi lapha amabili kodwa kule khasi elihlutshweyo elingena mntwana phakathi. Umntwana utshona wawuthi elingena lokuzini yakhona phakathi. So kuteze kunjalo ke ngambuza wala wemba phansi mina ngisomntolo lakathesi uyaphika. Manje thesi ehlukane ukuthi nxa sikehlukana vele uyambulala. Uyangehlula umama lo ngezibhakela yes ngoba umuntu ophiweyo kodwa ke angisakwanisi. Ngifuna ukusuka mfowethu sihleli lapha 5 years sonke khathesi uthanda lokho. Umama lo ibhuli wathatha ukuthula kwami ngenza isilimo and njalo lokuhlala engichaya ngaso sonke isikhathi kuyajengisa ukukhona kwenzayo. Sike sakhuzwa saye ebadaleni bamkhuza ukuthi akabona hlukumeza kodwa mfowethu afuna ukutshela manga mina uDube ngumuntu ozilungeleyo. Indlela ngichaye ngayo ngekhisimusi ukuphamba abangani bami ke yethu sabangani bami unthanga ngesibhakela la ngophini wandimaza. Yebo bathi ngadliswa abantu kodwa ngidliswanga ukuthi ngiyazikhuza. Ngiyathemba ubana lami ngangavuka sile ngime angekantshayi. Ngumama silo old leyo esidudla so uthemba amandla lawo ngiyancindezela mfaka mdaweni. Nasi inamba zakhe nxa ungakhulumisana nawe uthi ahloniphe indoda. Kunzima kimi ngishela bengakhona ngiyabaleka njenga ngihlala laye. Lo mntwana osekhulile osekhaya imubheki Dube lapha ke eMzansi. Abe bheki uyabetho mama hayi lokho siyakwazi lokho. Babetho baba kodwa ke abantu abafuna ukuzitho baba babetho. Bantu abavumela abuse. That I don't agree. Ungavumela ukuchaya. Mama nxa ulalele ngizawufonela. Nxa udindana le ndoda endala esengubaba umchaka mhlungu kanje uthembele. Ukuthakathi lo. Yeke uchala abafana ododo labo bongani echala lo baba. Lo ubuthakathi sile. Naso uthe uthanda le ingoma zabanengana. Abantu asendini lapha kunzima lapha. Indoda endala lama 40 something nxa siphunywa kanje. So aish sham. Ngala kanye izingoma ubona ngijabulisa eAfrica kwala love and peace ngoba mina ngithanda iChiefs. Sikhona ingoma eChiefs. Ansi
gypsy mama. Gypsy mama kusayo. Asingoma ke vela kuFreddy Gwala ingoma sithi Loving Peace Chiefs amakhosi team esifile eSouth Africa wala sibheza kakhulu hayi Chawo Sundowns vele ichaya konke kwenziwayo iChawo Pirates biggest team Southern Africa iSunderone yamle Saneliso Ndlovu sivala ngawe namhlanje kuhlelo njani Saneliso Bengisebenza ke eSouth Africa kukuhle ngazi ngasuka sensiya ke eLondon. Kodwa ke eSouth Africa ngangikhombe ke ubhuti wase Congo wanzalisa ke umntwana. Lo muntu ke wasethatha umntwana ngamekela utathatha umntwana ngoba ngangikwazi ukuthi mina kuzandithwalisa nzima ugcina umntwana eSouth Africa. Nje mfike ngapha eUK sengithole ke ijaga lakithi ekhaya esidaba khona sonke eLupane. Inkinga asi ukuthi umkhazeni wami ngiqamebezo uzama ukutshela ke indoda yami ukuthi mina lo mntwana engamzalayo msakazi le into kodwa imfa layo sengenzela ke umkhawo onzima indoda yami yabuza ukuthi ke thi umzawa wakho ukhuluma ngeinto ebengazisiyo uthi ngithi hayi sasijwayele ukudlala mbizana nage so gay lo aka exist kodwa ke cousin wami lo semtshele yonke into kulama photos ami lo muntu ke engandana la umkhongo lo kudala ephethe umntwana lami hleze eceleni yiwa threaten ukuthi ke amnike awabone umzamo ufuna ukungichitha kulezi suku angikhulumisi and ambona ukuthi umtshado omele wenzakale ngo2024 uzenzakala yini yimi ke okukhalayo Saneliso Ndlovu sengimtshelele laba kithi ukuthi bamkhuze abangikhaya bakwazi ngaba nomntwana eGoli ngiyaphika kodwa lo ufuna ungichitha ama photos yimo khala uSaneliso Ndlovu ngilapha eUK sane uthila ngasozukhohle ke umzawa wakho sekudizela umuzi indoda yakho uthi ayisaqondakala lezi zinsuku livela lonke ekhaya ayikwazi ukuthi ke waba lo mntwana icabanga ukuthi nje yathola ke intombi asazi nje lo mntwana khona ngikho elafini yakho engawutshela khona don't worry about it because ke kakho umntwana khona amtshela ukuthi hayi nxa lo mntwana ngambisi nxa ngamtshela ama photos nxa ufuna ukuphika uyaphika come on yakwanza ukuphika mama wale wembe phansi thina udoda uthayiwe ngesibhakera kodwa uyala wemba phansi nxa sibona ilihlo livuvukile utakho la muntu amchayayo akwenzanga lutho kodwa siyabona uthayiwe so dawo yala yalo zithi ya vele inkani so wale ungabhayisi so uthe ucela izingoma Saneliso siyabonga kakhulu lapho khona ngokubhala nini ke zibuye ngobuningi izincwadi zenu so singathawula ngazingabuya sichaye specifically ngoba lithandayo mana ngutshaya ngoba esivala ngayo namhla siyabonga kakhulu kube CNC sibonga uDJ Dodo bebamba umchini ivila lami bongane ke lethe lo pro taba sebegida ndifanye intamama sebe night club dala naso ingoma ethi Mathwele bye bye Thank you.
Munna